Ka jingkren jong kinong shong shnong kadai stong, kalong kipin pao ka jing smosi na mar ka jing sha akhang lenti, ha ki volunteer jong ka Shri Cement Limited ki balong ki khun ka ilaka nong klie, ki bla sha thiet tang da kador 6,000 ni 8,000 tingka. Kumta ki pinram jur, ya ka ni ka jing raha pisa ka jong ki bat la kirpat ru ya ki bor jong ka sorkar, bakan shim kiai ka ni ka kam bakalong illegal. Sakaway ru na kalyang kinong shong shnong kadai stong, kila ong bagani ka public hearing menekasngi, kabalapin long da ka Meghalaya Pollution Control Board, kadai ka babian na mar kalapin khenlut ikikindon, balabo haka Environmental Impact Assessment Notification, arajan ru. Haka jing shisha kani ka notification, kalakdaw syai baha ka public hearing baro kinong shong shnong kadai stong, kidai baniran lang baro, ki NGOs ki environmental activists, bat kiwe. Hinre katay ka bajamane, kadai ka jing rot ya ka hok ban yo pni, ya kinya ki jutang hakabaya day bat kakam jong ka Shri Cement Limited. U Deputy Commissioner ka East Jaintia Hills ha ka jing shisha, ula day ban pej bniak baha, bakandon ka jing shim kiana baro ki briu syakta, bat ki NGOs ru kumjo. Nah, pelai di ulu dia pun teli sen tahu biar nong kelam biar pelai rengkat ipil di buru mong imji pelai nong kelam ne so ong ba ide khang ba sima terbiang pi kelam nada piang le ikat te kelam pilai asla ke ite kelam gam ga di dong bi de mali ente memang ni ngai oh atong dang la bukan bisa biar kita jadi सरकार कमते ने ये लाइफ ही है के बनता लाइन में क्लेम दापन टीपी कम नुस नाफी impu apa ni api no amo po ilakang ite iklam darat sama kumba piyo iyang lang baka kedi tip na kaliang jong ka Meghalaya State Pollution Control Board meminta kasi ka kanda trek meminta bukanai no opera atau aksan pada don ka jing persiapan pa iba ka public hearing meminta ka company Shri Cement Limited kan jaban sa kaplang jaka ngati po ilakang atlet asnong Rastong. Jadi menghukum kaki isu istiantar ini kembali ulang balik Thai Bor. Bamenin ngira dia ban lek banai kecil. Pensai pa bang te po senong Rastong. Ini iba na try bun ke ba sa ang ta kan semua jangan negara ko ban sarap ulang jaka kumbang na saki menin.
Kemudian siro ini wan dalam mesin jong kejing kaca dan mesin jong kejing ya. Ini wan imut bani si mentah kita publik hari. Kemudian bang puan ni iba kini ki rasnong naga elka nongkli yang kimsha ini bang si mentang pe. Ini loh misi lo ba kumu kimsha nomor ba. Aga notification ni iba ka सरकार का खत ini kini buat mana komen sengki ke section kesasian ini ke plan dengan plan ini pipah je ngak baku nomor ka public notice ke klaim khot tang itu persen klaim khot tang persen untuk khot tang bro ai tadi jing bersih sengki te online wan pak ini ki ong ba em rai ke kamu bila rai ke kamu insya di bawah bang bang ai ke situ te ba kum ni mut satu ka an ka shan em ban lệ ban ta marka anh ka khot ya bro ban pusiang ki sisiang ki kenta pak ni yam ki ong ba em thum la ban kene ka da ra chong ki ra te ya kene mo ka silang jini di ni yok su ban si ta ka ring be no ai ki ong ba te kuma ki ong ba cibun ki la lik thai no na ba thum la ban kum ni kelman hanya ban ra cipurma ni kelman hanya ban cipor dari wan dari kasur ban kan mo ke jingi de kamarian ku ban yo sang saya paling kata ka jingi ka cengi mentang du no ban isi mentah ka pagi hari ni ku ban pentip sekali serta satu ka an ka sya ban le ni ban khang lenti ke wan ban isi mentah ka hari ni kalian cengi ku ka sai ni sim ka telat ku ban le kam jong ni cengi multip lah ni cengi te ada kalong kum ni kalian cengi ku sai ni kin ka sai di buka ban hari ada cengi ni ku ban jadi kan ya tali ko bai te habalong kum ni te kumut ka sai beli ni kala pai al yang ba te kum nu mangi kum ki para usnam ni para kasih kara ni ka ban isi mentah te ka jing bersnya pai pa ni ka public hari tak tahu nak kalian jongka ini nak kalian juga sang New Job Youth Development Council ni lawan sini sports nong Daistong nomor bangi I ba padon ba notification ka ba ada ka lokal nuklia ka ba ong ba lembah ka State Pollution Control Board lo ong ba kelakot ya borok ba sngo don ga jumut ban ai ya ke jingkren ber ke jingsno juki hak ni ka public hearing kabah pelong daka Meklia Pollution Control Board hak bidai baka jingkwa jom ka Shri Semen Bansat op ya ka plan ka ni hak bidai baka de kam ni national body jom ka HYDC lawan lang ni rangkat bat ka district jom ka East Jendi Hills ban wan bangi kwa ban ya simenta hak ka public hearing ban keren bat ban pusngau ya ke jingtemu jom ki pai ba kinong song jom ka Daistong bat kumjuk ru ya kinong song jom ka East Jendi Hills dai ka ba ngulungo kolong ba adin bangila koi ha ni jaka ini ikan ban nak liang jom ki ilaka bagi nong song ni ki lakhang persa ya ni kum kasang ban dai intai ban participate ban pusngau ya ke jingsngau jom kasang lengba kinong song jom ka Daistong ba ki East Jendi hi bro wei kani ngibu ya ke jingkli ya ke sokar Meklia bat yo sukar dia hi berkoi hatu kani kamdai mo kajing kini no ya ka fundamental right ka ba ka constitution negeri India hi kalau ongba there shall be freedom of speech kata kedai ka fundamental right ka ba ngi di pan ya habi dai ba kini yang atrai ni nak liang jong seng ni lek pan pesngau sya sokar ba balai lakni no ya kata ka hok dungi ka bu hok constitution negeri India tenget skamba ini ke jingwan jungi seni mta sngi ni wan seni da ka museum ban pensung thu lam ya ki produk persnam ki badon hangni ya ka jiksno ke jongki ndai bangi wan hangni bangin ong bangin kumar yuno ne ban thau ya gino ki jing kumar ni wan da ka museum ko baloi ka basung thu bat banyak pentli ya ke jai brio hi jumi perkoi ndai ondang la poi ni sngo ba kani ka ka penong ya ngi kum kinong nyelam seng pelang bani iba kajak meri dungi kadon kajing pria hak bidai pak kajing wan dungi mender sisni asni na ka benta benjok jing toy sitingkar ka boleh semua